Bulu binakan nan rendre ngamodengu. And vito kuni binakachungane punjas. Proud sponsors of the Fijian Rua. Eka biti kuni singa baka rombuka ni kuone. Karosa nga bulu katolu ni singa ni bulu Februari. Kala sabo ibita ni singa. Na wachi na Februari. Sabo nga ono na singa. Mendaro sana baka mote tale. And vulongo mendaro sana kita baka na bulu bo. Na bulu machi. Sakit apa kiki menit kan na suku cuma taka na kami di Singapura rombo ni ko ni sa ponto cuma baka na minibus ponto cuma na bus sena taxi sena na mo moto kanga bakita ke me vale sena lori da banga iko ponto cuma na kami ni ko on dingi taka tiko na frequency ko na VTFM 92.2 FM sakit apa kiki ko ni nan renre ngamo dengu na beto ko ni binaka cuma ne Punjas proud sponsors of the Fijian Rua gona monito kani Mike Randoa iya ngo demis kakai na singa no mai da bangan na non daru betal-tal ngai ken den ngamo dem au ngande sartu nak one lab kababa aba dor tuki na soko di basu ngele au ke ole grok tuki na batker to na boys mena koro na vekani gongo kera do ave turunani o kana boy kondo ba iyo kana ngoni nga olele lasanga iyo dombo tu na wanga mego ko review wasa binoli Usapa ngo sinda no dala sinda mo tenda no seda ba o tutuanga oro bota ke akuila tamba kere o akuila soda nimbala dono gubro awa komen ngayo na non dono na post apa kami post tun dono nganga di sere au ngai komen kina na nongu komen era ngai ndendre makele bunalen buno kara frere bota ke kira we mai begitu na wili ni ile ni buno koran ndendre bakana komennya na wili ni bilole bona bu sapa go bro sini mo sa sa buto ndara mo sa komen nga Kaya kaya na po rongo tingin nangon ni ngaung golele rongo dio po pinakasarama i-review mo po pinakasarama camera ngo kakuan yun do bakit kasi takan dorong wane bango bate kini teding iyo doro kan kuloman yun kaya ko be bakit kasi takan don rosais bata arong ala chigo ya kuno tobula mo be bakit kasi taki teding go lang na kina kalela go tobula mo sulit tu bandang biru kaya ko be bolendo na bolendo kon rosais bata bango sarang araw chikwa binaka kaya ka unang gaitala ni kino yung kontrong ng doro na sota au nakana kuititagi au nakana kuititagi ko meba kana da no mo kana kuititagi tadingo enam bongi to bole mo pikta ka indo ni sambole pikta ka indo no mo sais kon ro sais bata ko badu ni badu mai radam dari kana kalele ko tadingo mana ni o badu ki ko ba no ro bilo sini badu ki ko les badu kan torong wane bango ngai ngone tale ni wai kete don kete ngani wai ya ni o badu ni tsule wa ndo bilo ko sule bi ko ruwa right setera okay Namampul tatu berto na marama ngo ndo na marama tina ituluke. Amarama ni kiombo kumbula umbu to no ka. Au ndo sini ndo na tanan den reka. O mbu au ndo kati ko tunga be mbu. O mbu mai kiombo kumbula umbua pina bole usar na munindo bata bole meniko. Kababi bitanga berto na gengo. Pita solo momoje kombusa buben anu tartu kene be mbu poni mai na nukuloa sebo mera kabatali kene berto kesa ber kesa ra tu nambongi. Ena sigibna ni ko mondebe. Lebu sarana kerebena no mitiko nan rene ngamate ngera te komeni kwa bolo bena kamai korro tumbu mai matu wata nanu mitiko ni kino Liki o Teresa Alicio Ana Wati wate ke boy bolo bena katalanga wate kini lolomo ko yang ngolo chiko ngono ko melaki sarangito non rono sota ne timini blues kene timini rua re ngola ta ke fangare ana ngono ko fangare ya mai New Zealand no bolo sartu ani bi wate kini lolomo bena wale no mni bakko tu chiko no mni bene no men re ngamademo ono bolo taltu ngaberto na boys mai na RAF Leuchars Camp mai Scotland bolo bena ka madiu o kula o Tom o Navi o Coms o Chia Sunia on Raunintalo bolo bena ka Bells o wati Sony wata ke Jerry Sobin na Salebu bena bolo sarana samsar chumai na RAF Leuchars Camp mai Scotland and kami ni kono bolo taltunga ni na yanu nungo na Savala Island o sange rongo da bondo na de yanu nungo Savala Island melotoka waisia kini langile pena bole besar na sama chukuma na andre nga mo dengo na kabi di Singapore rombo ni ko pita masilebu ken na team ni Elements Fiji rabo roti ko nang gitu ni touch rugby tournament ni mataka kana baga der to kana rara mai marist
sa bang bula tigo ni beke muni nan rendre ngamu dengu na ekabi ni singa bang rombuka ni kuane karusa bul ketol ni singa ni bula Februari bang ni bina katuen ni nana muni loma ni bebu bale sa tebu cuma makana amerikana sa bang roti kan na bang ekabi ni kuah sa sukum bang no tata na takataka gue ndona tata ando bang fensi sa rede bina kasana ko ni sa tebu tu ni amerikana rotu sandam itu ni bicinani sa tanggi tel tungai ni kene bang ekabi sa tawa kata-kata bina katu gai tu kuna tala ko bicinan ratu ngone ndo ba kai bici ko usale grok manda ke ba ka meoi ko nana na ngono nan to betala tu kinango na maro na kay tasi au na maro ya me ba kani wotingu au sana tu kuna tala ngabu angko sana wochu wochu ngo ba sangkar tan na kemu ba kai ke sa ta ka tal me ba ro ni to na gai mai ba sangkar saranga na kemu ba kai ni ole sumai na ngune angon ala tan nungu wongo nga ke tu na kai ko mo ba sangkar ba bina kana kemu mo kani na kemu ni sekata kata binaka Honga imbici kita tu baka bicina ni mulai tobola tel mulai nguni angon. Saru tu moto tu mati ciku. Oleh setel mana nguni angon ngai mai kani empat tu na kem. So, ereri tapi ko niti kita tambi tu baka bicina ni. Rawa bina ka tu na kem sup towa mo kani baka bina ka kata-kata bina ka kitem. Ngai oleh nguni angon. Ngai unding kita ko tu na tale ko do umbiangan do bitundelen tebe lo oleh sumena grog ngai mai kan. Enda kana numir nan riba enang ngono rebe bengkrabi so enda tali tak sarna laka. Iya, so tal ngai baka ndo tukuri tu ni mata kala ya kabi ndo ni job. Na traffic na bito lingo ni sale sen di baka tawo takira, kenda mantanga na pasinje ni ndamo ndo basi, sen ndamo ndo taxi, enda budisa ni ndo tambi tunga baka ndo misinga tunito so na motoka sen basi ndamo ndo katiko. Iya, daw ni na mali we LT 1262. Sen mani bada bana tawo, se wanga ni din ndamo ndo may biriliu. Sen mo ndo budisa wami. Iya, nada pintu tak apa kone. Doda kamu kok kila napa karo orang tuh kan dah turun tuh biar bawa nuah. Orang ni rusa BCB buat ke karo TJ. Iya. LM49 ni rusa BCB ke bakar rusa apa sih di bangku saat itu misalnya tuh di dencongku. Entah pusar. Mebuni mekun itu kaya orang bitambuki. Woi. Robi bungun. Woi gue bang na raturang ram-ram na mata kali bitambuki. Ni rusa apa sih bang di sana itu kena LM49 saat itu main bisa di deno kaya. Rai bisa ngimur. Mekun lori. Nah kok ni paroro ko Eso na paroro ko tu baka turangan nabi paroro ko takeso sa dur tal tu kinana lawaki nabi baka lelai. Cuma ngor ngawan melawaki. Sabi dur tal tu kinana lawaki pati nabi baka lelai. Babi men rebetul abon tu kako ngani oredi ko Ndona ngone ro ko na matanggal ito ko meli rebetul abon meli buntal ngem butu ko tal break pati kana speed tu ko tal lur. Ngor sa pakandana ngone kita kana angun makan angun dibuli kita kan kayak bisa tuh tagay ucia sangai bosar tuh kuka oko Rowinda kuni abate ke konang kasin tapi tuh kumairak salah tuh nakana sa bosar ngayon dua o darubungo ke baka medarubu lari kini tuh sari daw kana sa ngay turang kana baka mento talita ka tuh kana libu kona turang tapi tuh medak sa kilo darubu ngona biata ke bakarua iyo Rowinda buki ke kuko konta di wasanga Sanggai tiga lo mau ngomong nindana kayak bina kata ratu mida ke, enak bukan deota kabi kuanggo, iyo, kira to ngantore sepuni ni, mida butuh tiga nada na maliu, kata ngantore sepuni, amisa kayak kau tuh sepuni, kira ni sotale mina tapi oka mah. Kira mentalan to na isela kabangor memus mo dekin nantalong ko. Kabangor na kalau, me batu ya, tuh dah kau mana kau tuh nuku ni pakai mulu lah ketena. Gue baka musi na lo ikona turangan tambi tumi tak turangan kada kali usa kilo pa ni no cuma na biata kita le akila sartu ko sa bulan no china kena kono matani sem tudak ke duri tumu etu kuni ni okenda ke baka enda be bala ke dua o chinga pala gala kanda sana kerebe busuti o ko le sini sudo le sini mata tala bakatarawa semberanga ni bosa mi ko Turang agar maraman Andre dengan modeng mana beto kori bina kacungan ni Punjas proud sponsors of Fijian Ruang gaya nama kana segmen katarapa enan dua ini nanon dai talanolasa ni sambul bina katale beke menina segai sema cukup mana kabingo en bahkan romu singa dapat beri bina katal cunga bakal bina beto kori bina kana Punjas proud sponsors of the Fijian Ruang en Andre ngamodeng untuk tu bina kana Andre kabina kana Andre eran tu tukuna na buni waini tu anak waini mati bina ka ni kon daun rendre rendre ena ve singa todo como tanto la mai tumba na lomo do na tabu suci ko bakana na no to tu num ka bongori daun rendre turanga daun rendre maraman daun rendre e kon nam bulan bulan iyo bala bo daun rendre me ba kamera kumalotu ko tali no san rendre ba ko tali ni mo kampur ka saranga mai tumba mo sangga indona sangomula
to boleh monrende ni ko nandrende uci bango iko no bakila seranga nan bimbi ni tolo iko tolo tatu talu bo seranga wala manin robitan no tubang gobat kendo no ngonele wa so iko ngonele bitan no tubat kendo no turanga ungai sanga monrende bungai bukita di baka bukita no lesumai so letal mena mata musiris na kirim belia Kota ni o sandrende ba ko bebe siris ko matam. Iyo. Ndendre mo sule saranga mai na mo mata mama rau to. Release ta kamai. Nandrende ke de tilo mamu. Na bata kila la ba to mo sota. Na bata kila la bunindre e tukunan dinamiko ni o kwango rendere tiko me marau. Ni ondrende saranga o ndrende la ko na mo ni matamu. Au na bang bulu chukan na kabina kaniko bito mai eleni o tinai. Mai eleni o tinai eleni tandau o vakaluma o finau mbolo bina kataltala mai ndal damanu ni mbolo bina kataltala esiteri rabisoli mbolo bina katinai ke tamai twini mbolo bina katanga kolinio bata ke ndivuye mbolo bina kaliku ndal damanu bina mbolo bina sama sarchu mai ndal damanu mai nei tasiri ena kabina kanikuwa sa baka tital tungan na baka nuni bina kabina kanikuwa e Bundaberg mai Queensland mbolo bina ka kolinio nakarawa na dhorwo ni wenganake mai rewa ni mbolo bina ka turanga naita au na mbolo taltunga ni Bayswater mai Melbourne go mai Victoria benenumi evangole sartuka ni vanra mai mba arto na nongo bubale ke na nongo vetinani na wachingo saini kerto na lubengo lesio sailosio sala ke mbusai mai vanra mai mba on Domenico Vererua sa vangambula sartu ene lolo mani korba turanga mai vanra mai mba ene kabi menakani ko kan domo katulang karabini tabi mai Bayswater Melbourne mai Victoria na mabul tatunga be ana saleda bingarnivalu kona fijirep lebitu angito tinggal matal tunga orto na geng ningo kita lambung orto sini kilambe kan de sasa songotu na madong kona kababa na wala kababa mai kino mai sentapoi Ucer tu sandar ten la sotiang orto na naman ibo na tu ni marawi arto kinla sabak tentaki talno chuko na probio kon kasibio chungo mai bala kito kiro na bita din ko kiro so mate chungo to chungo ro mate chuka mai kino sambulu wechina no na ponu eta tu kina na nito so mate ngo tu kina na kababa samani nanumi mesaka ko na tarba tun lo me pakanin raki susu sa pa kaya ngataking na kababa lebu ani tamani bono lebu mesada ka tunga kina nito so mate ya na kapabango ko endun tola visinga iyo iko so mga $10 iko durlo mani kapaba iko ngunu tu till you drop ya na sambimbulu china nona no singa lutilebu singa lutilebu kilanga na ngunyangona singa lutilebu warombu kanikuwa warwa indo woso na kapabango Kito sekolah ko katal no tachungo talingo sera tu bono ni kababana no sao chine bimbulu sarata udu ani bidana dorbo ngonelo rasale be so biduru nanu meni taka chuna kababa mo i kemni iyo o kito so mati chiku oi iyo yerna tunguro lo mani kababa ngurungur na weka ni bubale erangole me bana so mati na kababa e songo chuko lo mani bidana singango erange bien dolam baka kilan baka ni mataka gaila sabiau se madomingo gaila sabiau nangor sa dur mikir to na kenangonelo mertu sandar mai mertu mengunyangona ni setigo tu mena singile bu nangunyangona gato menaka bisa tu sortu na kenebite daerah re memang ko kami sangi tu mena mata gitu mengona mata to re memang sare nangonelo sa sinber isa da tungo na so machin ber ngor tunan tawai kurto tur timur tonto la panga bisa ta ngalo Udah sa sibia tu bana ngono ba. Iya. Vitalium na kita katuno so mata perlu mani kababa sa o chine bimbulu don lo virmai meranggai mai. Na mambula tatu ngabe ML Randoro ke na nomuni mata wale wani bila bila wale ndau ndo mata wale mai nande ngamo dengu ena be yakabi. Au sangula da bana bakita bango okala na 2006 beka. Iyo. Au ngande tu yo Auckland di New Zealand. Gori. Awa ngole ko meulai sarava nang gitu lebih Wellington Sevens gitu atau ni Auckland itu sangendo drive dake mai Auckland mengola dake Wellington kira bala ni sanan drive mai Auckland our next stop is Lake Taupo ona le dingu Lake Taupo sangai duru manang nusala ngole na desert sangai desert road sangai ngole pontu tun saraki Wellington iya lai pakai dingu pakai lai na Porirua Lodge mai Wellington nimbar ningara kisarabi nang gitu enarara na Westpac Stadium menembakia au liu to kayo na bidana singa sa chiku mayo kalandi sa tukun saroto kini para kuchuki na Mike here we have to go to the airport
Wait, what's happening at the airport? No, we going to the airport to meet some of our Itauke brothers. One rugby team from Fiji. They coming over to play rugby here in Auckland. Tulis sotavira manda i Auckland airport. Kita sangka sarani. Au salai vida tu na singa mai Auckland ya sabe be batal tu na rere ngon New Zealand. Dona Bula-bula bena mata mo kanyang gona. Dona Levi's Vinaka. Dona Canvas, dona Jesse ni Auckland Blues. Dona kena cap. Duri tu Auckland Airport misawara ki na wanga bukan ni kongole ni bici. Rangole ni kina na timingo. Ra akila ni oken santanga ni ndona pun nda bulan kina. Ndambo tu bos to la bakan ndo to na lago ke bakan ndo butu sono bos bakan ndo to na ngai dala. Erna ona ngai ndende ba kingai woso na Auckland Airport na singile ba. Sa kele ni na wanga bukan Fiji Airways. Fiji Airways sa kele kan sartu sombo saren roto ngon di bici roto na tim. Ndara retira ngana ngona la ko ni bici sar wa bo kere na Auckland Airport. Kei dolo tango. O cerang antar bunu ya. O sartu ngana ngon ni bici tu mai Auckland. Pate kerto sakin me misota. Garam bini tel tu ana kebala ngi baru bunongo. Gai ngamo indora ngone andre kitu ngoni sisio to ko non andre kitu ngono bag. Birek ngapong ko resor ko lo malang. Toto kanan raki Auckland. It's a beautiful day here in Auckland. It's a beautiful day. Ante. Omong ko tamani bidalachi. Oke, nono musar ngau ko mendo nono musu palang ke kita talo ko nira sabangan den regi ko na ke palang ratu ka. Hey, Auckland is Auckland nga. Right. Auckland, man, it's a beautiful day here in Auckland. Ante. Turana ker maramanan den demu. Era bito ko ni nakachungane Punjas. Proud sponsors of the Fijian Rua. Disambul pinakatali na VTFM 92.2 FM. Pinabali po na sarasara chunga na VTFM Facebook Live nan renre ngamotemu. Na vito ko ni pinakachunga na Punjas, proud sponsors of Fijian Rua. Ko talang ni ngolda ba o Punjas talanga. Vivo teka na nonda puno na sudungun pinaka na Red Cow full cream milk powder. Na balo ni binatu berna kada so nangonango. Erna botoroti sana ngon ninggito ni biti ningwana taba. Kero sana baro dabutan ngo bekem ni na ngon ninggito ni biti kena bono na bagadori kena Vancouver Sevens. Na Vancouver Sevens na madongo sember nutu kuna be na time ninggito ni biti ono bombulo tumanda ni Tamworth my NSW sa may bulo ruotungo Tamworth NSW o Tevita Suka sa bombulo tu ni para nona bubale. Kena nona lomani korba turanga sanga ni madala ngoni be wala to ngamo ko au sama sartu ni go Tamworth my NSW sa may bulo ruotungo na takataka bina wale mo sama chiko my Tamworth Tevita Suka au na bombulo tantu kana lomani loring ko na JP679 dilibata ke purini wabo ki chungo korbo o Yosefo Salaiba lo bata ke Ben Kuruisawa. Pena ko mo sama chiko na lomani loring gori na JP679 and na VTFM 92.2 FM nan ren ngamodeng. Au na bombulo tantu ngai na Itiku-tiku ni tampanan ni Viva do dono taki maimba. Pena wale wana sama chiko mana tampanan ni Viva do dono taki maimba emosi o motete o ralulu o isoa bata ke viliame on dela le meki on baka o the bus bata ke seva ngonga o balesu. Au na bombulo taltunga ni peni chameni nanga sima. Peni chameni nanga sima my fielding ZN. Pena wale wana sama chiko mai nan ren ngamudengu en ekapi pena kanikuwa. Pena kana time ngani gitu ni bici and so tele ni Vancouver Sevens sartung gitu chunga kena na nonton ngone lewa na tim ni Fijiana girls and soto bata ke USA and mata ni nonton gitu potom buana bi mama na bitu na mata kala lain ni Singapore waingo Fijiana versus Australia karon nonton gitu potom ni boy tini kamana miniti mendua 12:46 p.m. Kabi ni Singapore rawai talangango Fijiana versus Japan ni Sivinono na tini kalima na miniti na matakala ni singa tambu na karosang wulu kalima ni singa na nonta team lebu ni tangane na team ni Fiji Sevens team matay nono gitu po tumbu may Vancouver and sota ke Spain Gori ni Sivino tini kandua and rusang wulu na miniti na matakala ni Singapore rawai na karosang wulu kabani singa kena karua ni gitu po tumbu na biti Fiji versus Canada mai and 4:44 p.m. Singapore rawai talanga karosang wulu kabani singa na iwatu nono gitu po tombo biti na Vancouver Sevens na sota ke na team ni Argentina ni Sivina tini ni boy rosang wulu kabito na miniti mitini kadua 10:33 a.m.
singa lebu ni singa tambu na ikarusa wulu kalima ni singa tolu na pool game ni bici soto lebu ni Vancouver Sevens my Canada. Imata ital tu kaningaw na nonton buru-buru todo ke bola itu na bubalengo ni Mr. Bolada na pole ni Bolada ke na maramanawatina iburu-buru todo senga walangan nonton bono me matai ti ni biwatini me raungito roro nandon na tuna me bakatango may Vancouver rua wa tabi tuna tim ni maramanawatina na pole ni Bolada e bagay tabi tuna tim turang history tu nonton buru-buru todo nang gito rakabi le abitu. Pina katuran kira maram do to tinga na gitora kabila abi to nanga una sengi to chiko no way sele serebi. Iya. Sengi to chiko na chimini bi check kapten ta katiko na Fiji Sevens team. Do wo chiba ngona gitora ndo taleta ko erando ni bol tuku tu merdo interview ta kana turangan ning karani ngomai ngau. Ni ndo interview serebi ko ne mate ni boson do buta mai well kando tarung ngapa ngo serebi. What do you think of the team's performance today? Kando liutak ngano no boson ni Saso Manataro. Well kakete ngando tarong biwa sila serebi kondo liuta kana boso kana well. Serebi, what about the fitness in the team? Well fitness. Serebi, what do you think? Fiji can win the Vancouver Sevens this week? Well done. Kakete ngando well. Iya. Na ando na ngone ni bonolebu sangan torro de bertuno torbo ngone bonolebu. Ya rabitu ya sei serebi na ngon ni interview ya. Iya. Gai reach ko mayo kon na journalist ko bita labi interview te kichi. Iya. Ni ready ko ngon ni bi chingo. Ni baka me nguto chiku me bo somo tal ngai ndona taro. Wana utabi. What se tarung itu ngau serebi. Tarung itu ngau serebi na tarung well serebi kakete ngai itu kuna well uchinga ngai ba kona ba sorry ondoni bolu tuku na taro bi kono ngoni bi chingo. Excuse me sir. Yeah, what do you think of what Serebi has just said? Sin perang ako. Well, if Serebi said well, I said well too. Dan kamu tengok ada betul kau nak cakap ni Punjas, proud sponsors of the Fijian If Rua. Serebi well, I'm welding. If Serebi said well, I said well too. Ni sambulo na katali na kabi ni Singapore bukan ni kuwa ni karusa katolu ni singa ni bulo Februari me bakanga usa tukuno wote ni tinga unin ren ngam de na kabi ni kuwa ni sabotal ngabi kendaru ono na singa mentaro sana bak mode kina bulo Februari sandaru kita bakana katolu ni bula na loma ni ndona bakana bulo machi ono bak bulo sartu na tiku ngo mai ai tu taki mai na ha tukuka Bula bina ka bola mbalewai o Lodi o Johnson o Eroni o Ife o Sti o Chowele o Esi o Vonreu The Rock o Billy Boy watake Baldwin rato sanga bondo nindo dalata nan renrenga modengo na via kapiken sara satu kuno to indo iba malumu ni wakani kau nindo wala mena takaka na ndo na singa to doko ninga indo mai on na TV miketo ndo sarabi kem ndo to kain naturanga nan renrenga modengo ai au tarmanda ebe on rilo au chumama Aku tabi mate, barta mo kan tabi mate. Au chumama. Oi ko moleng di kebi man tabi bunu e sapo la kan bi madong au tabi mate. E da beleng ke chiku. Mbula bila me masta me korobuto be skaja suka na tambu ata mainanda. Poni bila na bubalik kena bioka ni na sirikua, poni bitura korobator ngada tata kena korobator na masi mai tele kila tu ando na ka komendan donggaruna na kila lera. Awak sempre tentang kau na bula tal mata be watekini lolomo. Iya. Pina wala puna sema cuma nandre dengan mata Iya, andor ka mo manduang ko na kilala mo kilala ta kain duai tahun ya. Usa ando le una ngauna. Au kilala ta taki. Sale undo talang ngauna au kilala ta kantor marra mai tahun. Au nanu saran dia ko nandu na marra mo nanu mo juga. Au tariko sanga ni bula na ka. Kabele wita higo. Au tariko au bula na ka sanga au dabu tanay di ko na marra mo nanu mo juga. Ako baka be marra mo ni loma to kana sambil tu apa semua ko. Excuse me, I'm not her. Oi, and who are you? Sangge ta puto mo konetan. O sangge ba rede bang malu. Oi, korendui. Siapa dia nak kita ngau ikut dari kandam. Iya, na no. Au ngole ne na songo ni baka suka ngele kan sa ngalo le grog tu. Iyo baka me mado sauti, mado bula sauti. Au redi kirin dona post sa sa tor mo ni tangi tu na esora tangi ti ko. O tia mo la ko cek tanga comment so di salenga. Manindo na post au redi kirin na itamba. Iya. Na itamba ko ni o ngone ko salenga. Isa mo guys, bulang ko ngas tu ngabe na bitana yambaki. Beli mo na yambaki. Salenga tale na ngone ko simana tambe lenga. Uci salah kan nangon ka nakababake misalnya. Gua nano juga. Nano ah.
Salin dabi tu bang go masta pesa tura ni dong ya. Yurtur na we kadu tong go mi dong ya. Bo bro akuila tampa kede. Ambo tengah kinang go ofuni. Okuki. Okuki dabi tu gini. Ukila le dona nume onde okuki ofuni. Isa rest in peace ka brada funi. Ori ni bilang na gravi. Dabi tu bang go okuki. Nang gono ngai damir kina na musuh saya go na uremai. Enak kenra tanru o masta pesa. Wat ke bro akuila soto ni balawa akuila tampa kede. Dabi tu kino kuki. Kono ngoni kusana nomuni samati. Iya, udah nomuni samati. Au san tambi tu safari di kwa. Ni sustana mate kirau. Smell mo ko abambula. Na una kero lulu kina abambula. Lulu te un kusena lingaku. Abang ko kanko samati. Sengaja don tomata sare ngori. Abang ko kanko samati. Au main la tina ngone angor, na bingo na kede la kutina taki. Na ngone betara kino ko rembilo mengunu. Eu bari ko, sete ko. Sa bila ko ekto boy kan umboka samisa. Wira na yalon bakan ita mate rendo bila ko ekto bangko. Iyo. Dina ngene sama tir sela bila ko ekto ngane elon ra. Au sabo lu gutu ya. Sana tamo me Na sama me nakabike. ka wiki o kango ni samati. Tamo me nakabike, sini tu me. Au sabo tamani lengali. Menando na bono ngalalang ko metu da kebisi meli menu ndam tabi. Muno tarungi bro goi manda. Goi. Odi go sa tarung ko. Odi kangko sa mati. Ko funi. Tu na sini funi. Guru kuki. Maika usa pa goisa. Kuki. Boso iya usara. Kila au makaso isar ni ma sabo letra boso bambua. Iya, boso bambu. Au makaso isar ni ma akawe ekini ko kila ta babuna. Bula sawi usok kai tibulan itu ngai amba una nombo atuni ko funi. Iku sama enan noa. Na bula sawi. Boso usara kila ku kai gundu kai. Tunga hakure re pakini ko loyo. Ni ngono ngunuati. Itu satar tu ya. Oleh mei. Abang bayu sing oleh ridir tu nongone. Ngosi ridir tu nongone. Oleh tu terus. Kau nambili suka, kau nambili masih mah. Lain nun mai kena linga gule sumai. Nangono mau ngun mutar nambilo. Ambo tu nimbilo kau tu tina masih mah. Ni bisi Oh, busang kan dona lengali busar. Sadam sange nono reply maybe. Sangkai dia dah oya, sangkai pematar tu kabur, sangkai tu noka. Oya o kuki ya, si ni ofuni. Yo dia ko salenga. Ofuni. Bola kasar molenga kuki. Ya, Bisa. Doma dalang ko ne wo chuchelo de tal no ne kam ni Singapore buko ni ko ibici. Sanga ni tuto bata kete tu na nondo bose. Tu na boso pa maduata, tu na boso pa kon robi, na boso pa bua, na boso pa lau, na boso pa telebu, boso pa reo, na boso pa sasabara. Endu tu na nondo bose kete ibici na boso kete pa biti. Kenta boso ta kenta na bikile boso kina. Na boso pa bau. Mai naweni ralai tar kurni bulia ne urna sotia. Irna sotia nanda mati bolu ni bici. Sarangga iving karabi cukup irna marra mamai naweni. Sa tipu sarna dor sikile, sa tipu sarna embirikan balabu. Sa isa sa kemdono sotia. Sa ngono to kani pakasingile, sa pakarutu na embirikan mo sa ando udeng umando may pakasingile. Ngai bidar nang ngoni vikito mana asa sangor ratar socia ralaitar kurni buli cukup ya. Orto ngoni ni ngusui sabu. Orto ngoni ni neitasiri. Bula meleka. Erna ngoni asa sanggo vikito no usuri kita ngoi. Ni o kita ni dabuti na posongo nandulu. Siya nandulu ya sa posada sana. Iya. Iya, vi retu na bekang gumay naweni ni dabuti nandulu ya na mamawi. Iya. Sa kaya na ibagaro ni marama ni ibagaro kakana sa tanak kana chuna turang. Dukana bakali mo sochi mondundulu. Isa pinakabali mo nang may takataka tubi kem doon sochi. Dukana bakali mo kem mondundulu. Retubi ta nang ngoni ni naitasir ngoni tele bertun tampi tok mana ulin binikar may dakar tu sa pire ken ngoni ko. Sa maraming ko sa bosa nate kito chumay. Do nanu mo chukoro to nandulu ya ko nandulu ya. Dukana bakali mo mondundulu. Gaya kinta talo ko na maramo ko bosi ko may saba ka mo may daki. Wana ulin binikar may daki tanong ngoni nung usui sa bumanitasir. Isa tahu iyo. Au sa ker lah. Iyo, kera ni kita dulu raw kita ngoi kanai mo. Dulu raw mo tahu ini. Emin tak cuma kana marami ni naweni. Nandulu dukanan boleh mundu mamau. Yang kaya nanu mucikor to nang ni naitasir tele bertum dalam tambi cuma medake. Konon dulu ya. Saya sarang mo konon ngoni nung usui sa medake. Isa tahu iyo. Kita sambu ker tula. Kita run raw kita dulu raw kita ngomai kan. Donggalin kau sangat nambel aku. Turang akhir maramani ko sa to sa nandor mo.
mau pulang iki na to boleh mau buli na non riboso boso mo kilang berarti ke bakaisa nga nan do tani chiku Iya. na no mo bakanan tu kuno chiku ko na mara mani na wini abiru to no suci ar Iya. dukana chiku dukana bakali mundundulu ni bakan dia takin boso bau dukana bakali mundu mamau yo kono ngoni ngusui sa menita siri ko sana no musar nga ko kono dulu ya ko kela chiku dukana bakali mundu suci mundundulu ayah nga mo kono ngoni ngusui sa menita gisa tahu itu sa kiri-kiri kita ronin dulu raw kita nggak maikana. Baru ini bila mereka beri kesarawkan na siri kuah na mata talengan Newcastle Knights seperti kena mati mini Melbourne Storm. Kata kami gitu. Langan go cecal pakai lo toka. Oi. Imata talengan ngau na mibadu rikiran don na NRL kena sosot tangguan nonton benua. Rona timi mayo Australia kala burung lebu. Roma baita mingguan nonton benua. Baru ini binaka. Waitin kali mana minit betul kalau kena enaka bini mataka. Rona tali itu kira cecal. Turang kena marama sana tapa tali kena rendre kamu tengu. Dapat bini binaka cunga bakali bini beto kuni binaka cunga ne Punjas. Proud sponsors of the Fijian Ruang Gota le nomoni tokani Mike Randua. Engo Dems kakaya. Kalau ngota cunga nomoni moni madawan turang kaya soto tale. Enan rendre kamu tengu na moni tiri madaw mengo di baka tengu binaka ni samode.